شهي حسني بآداب انت موزون، بشهري دلكرة قرش وشبخون، جوان روية تدلجو بدلن سد، بزلفة حلقة صد كزمان مفتون، برينا من الجقر نبويا ناسور، شليكم مرهمة درجة فلاطون، سينا من بجوش النار ونيران، جشافان من تزين سيحون وجيحون، وسا قصدي مماري أسود زلف تويناكت شو تأثيرات أفيون، بنيرة هم دمو هم تشنج وتشنجم، بدف هم ضرب وهم آواز قانون، جشافي وي تبارن تير آفر، جغمزان آفتا صدفت نرابون، ببالايا بلا ريزا بلا خيز، خرامان هات كر حالم دقربون، اگر پرتو جوان بم ديزي دوصفان، تترسم عقل حيران بيك مجنون. عزیزان خۆشەویستانی کەناڵی کوردستان 24 خۆشحاڵین لە دیمانەیەکی نوێی قەلەندەرخانە لەگەڵ هاوکارم کاک حەمیدبانی بە ئێوەی ئازیز شادەبینەوە. ئەمڕۆ باس لە شاعیرێکی ماڵباتی میرانی هەکاریەکەین، بنەماڵەیەک کە بە خێرخوازی و مرۆڤدۆستی بەناوبانگ بوون. ئەو شاعیرەش پرتەوی هەکاریە. بۆ باسکردن لە ژیان و لە بەرهەمەکانی ئەم شاعیرە زۆر بەڕێز هێرش کەمال ڕێکانی لامان ئامادەیە. بخير بي مامۆستا گیان. زۆر سوپاس گەلە ساو بنێژ گەلە بخێراتن سەر چاوە بەسەلامەت. کاک بێکەس نووری عەبداڵ بە ئامێری قانون بە ئاوازە جوان و ژەنینە جوانەکەی لەگەڵمان هاوکارە. بەخێر بێ کاک بێکەس گیان. بێگومان لەگەڵ هاوکارم کاک حەمید. کاک هێرش گیان، ئێمە وەکو بەرنامەی قەلەندەرخانە پێمان خۆش ئەو شاعیرانەی کە گومناون خەڵک کەم ئەیان ناسێ دووبارە بە خوێنەر و بە بینەری بناسێنین. گەر بتوانی شاعیر پرتەوی هەکاری بە ئێمە و بە بینەرانی قەلەندەرخانە بناسێنی. بله بنابێ خۆدێ مازن و دلۆڤان گەلە سوپاس بۆ بەرنامەی قەلەندەرخانەک و خۆل کلاسیکین کوردات هەمی پارچên کوردستانێت کە تا خۆدان ئەڤێژی خزمەتەکە گەلێکە مازنە بۆ ئەدەبی و ڕەوشەنبیری و هەزرڤانیا یا کوردی. زۆر سوپاس بە هەوێژی. بەڕاستی تشتێکی بێژین دەگمەن یان یê balkêşek ku heger nav میرت کردا دا یان سروگیر و حکومدارت کردا دا پایا بلندا یا ادبی جه هبید یان دست نویسان هبید جی چون که ام گله جارا هکو نخواستم اوید بار و کلین دیروکی دو ادبی دا کارت کن ام بارا پتره تیشکا خود اخ نسر هنده که هم دی چا و کنگیشین دست نویس که یا کردی نویسی پیدا کن چون زمان ناسنامه سرکیان دانانیوسین هر کسی کیه. بو نمونه کنم بحث گله که حضان وانید کربی کنید که زمان دیتر نویسی آنیت حتی نکم هلبست توانیت کردی ندید بن و دی پاش دی بحث یعنی که ایکش مالباتا پرتو هکاری بخوشش وانا یا هلبست وان بونه بس حتی نکه بس هلبست توانیت فارسی دیدینه. اگر چه آماجه دانن دیروکی یعنیت وی بخو آماجه پنده نکی بیکو نشانه که کردی تدابید ده هر بو ادبیات فارسی هته هجمارتن آنم هر نانیاسین که اف هر بزوانه یمی آن یمنی نه چون که ما گله جاره دیتی ناسناف آن بجن تخلص ادبی یا گله شاعر دیتی و یوم کرداج و کیه که پرتونو که من نف ادبیات ایرانی ده هی و من نف ادبیات ترکیش ده هی بنمونه هکر ناف هندک هر بستان دست نویسید فارسی ده ام هندک هر بستان فارسی ببینیم که پیوا پرتوج تدابید جی چون پرتا وقتی هکاری جی فارسی جن نویسین ام نشین دست نشان بیان کایمه آنی فارسی ایله کم میجوا دست نویس بزانی که یا سردمی بید یا ای بخو آماجه هر بست دا دیار کر بیتن. بله مامۆستا جان ئێمە سەرەتا ئەمانەی وەکو ژیانی وەکو بنەماڵەکەی پرتەوی هەکاری لەکوێ بۆ لەکوێ ژیاوە لەکوێ لەدایک بۆ و ئەم مێژووی بنەماڵەکەی چییە؟ بله هندیکت پرتو بگی هکاریه امشین بیشین پرتو ناسناوی ادبیه
ناویوی درست مصطفى بگه دست پیکات بیجین سالت هفته آده زیب زینت هاتن یاسین که آیا پرتو بک هلبزوانه که جدایت گل مصطفى بگی یان هر دوک ایک هلبزوانن ام دی پاش آماجه پندیدن که پرتو بگی هکاری دست نویس آده چند دست نویس آماجه هلبزی توی کریه و کونترین دست نویس کیشن و روزنامه وانیا کردی دا 4 رنگ ودایه و حتی گهیته پرتو که توی هندی که پرتو بگه هکاریه ام دی زنجیراوی یا مالبات بیجین چون که ام آماجه بابوی دینو و ایکش کسی دیترش مالبات او کروی دابزانی که هلبست توان آن بیجین که چود زنجیرا بنامال داد گهنه مصطفى بک کو هلبست وانه ما که ام دی سر آغوین پرتو بگه کره عبدالله خان جی ناس ناوی شعری عارفه مرسر نویسایه بس ما هلبستی توی یه فارسی باوکی شاعر بو بله باوکی جی شاعر بویه عبدالله خان ناوی یه شاعری عارفه مد و کلینک گوارا روگه دای که زانکو ازا خود در کویتن مسر نویسایه عبدالله خان کره ابراهیم بگه کره محمد بگه جاره که دیوی شاعره تخلصا علایی اول وقت مالباتا ویان بجه زنجیره ویا دانانی آسینه دیف ایکش آماجه توی کت هلبست دا آماجه ده که پیتت ابجدی تتا دیار کرن میجاوی تتا و گراندن یا جدای بناویل دنابرا 1756 جدای ببیتن هر واسان حکمداریه که گلک یا بموهی که درش کریه كل دنافبرا 1783 حتى 1725 دمت مريتن هر چند قناغه که دا کروی هفرکیا یا حکمداری گل کری ولادا یجی بس سالا که تنه مایا جارا کدی هر پرتو بگ یبویا میره هکاری و وردات یکم کس کو دیوانوی چاپ کری ماموستای مازن صادق بهادین آمدی بویه کل 1978 که پرتوکاوی اول دست مدا و یکم جار کو دیوانوی هات یا چاپ کردم یک دیوان پشت اینگیت ماموستا تحسینی برم دوست که جدو چاپا داد هندک زیدهی آن بیشتر هند دست نویسی دست کردیم پیش آنج ماموس على نسجادی لمیجوی ادبی کردی نوی هنا و باسی بنام دی آماجه پند داکنه که من گویی امروز بیشتر کان دست نویس چون کمت بون نویسینا هر وکولینا که میجوی ادبی ام پیش بستن سر رزبندیت کن دست نویس که آن بیشتر هیوین نویسینا و کلینه ام دی بحثوان دست نویس کن که چه آماجه پیدایه بیشتر اینگه دهین مایه درگه روزنامه‌وانی او کسیت روزنامه‌گری کردی دا سر نویسی بیشتر اینگه دست نویس و روزنامه‌وانی ید بونه درگه گری خوشگر کو پرتوی سر بین نویسی بله امام ساجان دینه و سر بابت کمان گر خندخان شعری ترمان پیشکش کرد من قلم آویت آگر دفتر هم آویت آب هرچیا فنیک دلی تیدا هبت کربه حساب دسور آغا كل بيا أحزان تمس تيدا تكر لو بدل غم شاديا من شو يا حد استراب ناليا ما بيد الوجار گرفتاران غم لرزوي خست عرشي بدعاء مستجاب شو عدم معموريا شهر ديار جان ودل پایتخت شاه عشق نینچو إلا خراب آتش دوزخ جنار سینه من تیت آی خافونا برجای مایا رب چلی کم او کباب یا جزلفان پیچ و تاب حلقیان یکسر فکه یا دلان ایدین ایخ حلقیان پیچ و تاب دیچ منت از جبای راستی کشم دوستان کشتیا مقصود پرتو و لسر موجا سراب
دەمخۆش هەندەخان زۆر سپاس. مامۆستا هێرش وەکو ئێمەزانین هەکاری جێ لە دایکبوون ژیانی گەلێک لە شاعرانی گەورە بووە لە مێژووی کووردە ینی وەو شاعر هەڵکەوتوانە وەکو عەلی تەرەماخی وەکو فەقی تەیران مەلای باتێی مەسەلەن خانی و گەلێک لە شاعرانی تر مەڵبەندیان هەکاری بووە و لە هەکاری ژیاون. کاریگەری ئەم شاعرانە لەسەر پرتەوی هەکاری چی بووە؟ دوای ئەوەش جیاوازی پرتەوی هەکاری چیە لەگەڵ ئەم شاعرانە؟ بله براستی زنجیرات دور هکاری بخو که زنجیرات که بیشین یا من دو یا تجیهش زانایت مازن و خدمت که مازن ادبیات کردی جدا کری هرچند فقط تایران دور مکسی وانه بس یه دور پرتوی هکاری بخو که شاین ناوک مازن پیدا بکن احمدی خانی بخو که مموزین شاکاره که مازن یا جهانیه جی هر واسه ملای باتی هر واسه اکم امجبیر نکن و هر مال باتا پرتوی هکاری بخوشی دا کل هفدمس ملای جزیریه میر عماد دین هکاری و تخلصاوی شعری جی صبوریه ام وقتی کار سر گل بجیره کاش هل بستی تویتن که حتی که پیدا بوی هنده کردی نه و نجی فارسی اوی که دنوبر 1634 حتی 1639 حکمداری میرگه هکاری کری اوجی هش مالباتا پرتوی هکاریه همشن بیجیم پرتوی هکارین جبلی کش مالباتا که یا حکمداریه یش مالباتا که روشن بیری و ادب دوز جی یه پیدا بوی و یه سرحال دای اما جنب بحثوان کارگریاب کن براستی ایک شواز پرتوی هکاری بخوشی اوکو و کی ملای جزیری سرهمیت بیجین قافیند ابجدی بحر كانوا لسه قافية كان بله جبلي او هناك هالبستي دي هم جدانه بيكو بين دابش كرن سروان دريا تنيت هالبستي هر واسانجي شوازه كت يا بيجين يا ماموزين جيكو سرنامه او جي هذه شوازي بكارتيني دا انكو بيجين شوف لكرنا احمدي خاني جي كريا هر واسانجي بابت تصوف دا یا بیشین بابت گازندش خود کرد نه خود گناهکار بینید جاو دریا بیشین آن جاو لیکرنا ملای باتی کلیه چون که ملای باتی خوب مولد نام خو یا آینی برنیاسه اوجی هر یه دوری همچنین بیشین اوی جاو لیکرن یکری باید بری خو و هر واسانجی هنه که دیفی جدا که بیشین یه کارتکر باید پرتوی هکاری کام نیپاش آماده پیدن که وداعی خوش شاعره که مازن کلاسیک کرده خلک مکسیه وید تخمیسه کام بیشین پیچ مالکیه فارسی یا سرهبسته که پرتوی هکاری وهاندی. مامۆستا گیان ئەمانەیە بزانین ڕۆڵی مامۆستا تۆفیق وهبی چی بووە لە ناساندنی پرتەوی هەکاریە؟ راستی اگرم برای خوب دینید مگلک زانا و گلک نویسر برکفتی میته کت وی باره هنه داد بیشین نویسی اگرم بحث روزنامه‌گر یا کردی بکن بو نمونه یا تتنیاسین زاری کرمانجی کل دنوبر 1926 حتی 1932 لرواندز در کفت ل مامۆستا حسن حسنی مکریانی او دوسه هلبستند پرتوی هکاری توی دا زاری کرمانجی دا بالاف کردن که شوان جماره 7 1927 لاپره 21 اول نشانه کد بابت آن بجن هلبستا کرمانجی سنورت خوی درباس کری و دورندی ترجی گرن گرینگیا دایب هلبزوانیت کرمانجی و اوه جهد دلخوشیه چون که اوه ارکه هر وقفلاره که نویسره که چاف هنده دورداری نکد یا گرنگ اوه ام توزه سربر همت که اوکاتا پیوندی کن کم بو براستی بله سردمه که واسه که جاب شنیکا یا گشت یا کردستانی هر سردست حسن حسنی مکریانی 1915 یعنی روزنامه وانیا یا دستپیکی باشوری کو گرینگی و چنده هنب دادن هر واسه دنگی گیتی تازه اوجی بغداد در کفت 1944 45 اندک هلوسیتین توی رجدهاتی نبالاف کردن گواران نوسری کرد جماره 2971 و گلک پاش ام دهیم بحث هنک دیجی کن اگرم بحث بابت اب کن مامۆستا توفیق وهبی شوان کسانی که برهمه که گله که یه جهاتی برکفتی پاشخو هلای همی باره بارت چه دیروکی بن چه ادبی بن جه خوشحالیه که برهمه توی آن بیشین سرجم برهمه توی بنکیجین سلمانی هاتی نپاراستن جه دلخوشیه که ام
ببینین که پتر سر برهمت وان کسی ساده بیسته دا کار کردی دیگه والایان دیتر دش ادبیات کردی پر کرد و نخواستم اگر اف و کلین و دست نویسین نیوترجی پیدا بوی بجین توی جاندنه ام بجین وجاتن سروان برهم بکن چون که گله جارا کچل بر دست وان بویه وان اول سرمل خوراکری بس که ماش چیزی تده هبوینه اوج نش که ماس یا خویه که ماس یا جدری یک بد دست نکفتی نو که گله تشتی بر فراتری هاتی بون نمونه که بحث پرتو هکاری بکن اگر حتی سالت 8 و 9 جدا زیب نتاتنیا سینش لاینویان جانوی سیاسی بس نوکه وگاوه شیوه که برفره و برگرنامه عثمانی دا برفره سهاتی نویسین یه بویتن که جانوی سیاسی بزانیتن بلا وگریت و نام دکترای یا دکتر نظر ایوب گلی امارات البهدینان فی العهد العثمانی که من یورگی راجع بس استجاب نبویه ده تیرو تسلی بابتی لایانی توی هفرکی توی سردمی حکمداری درستایی زانیتن بله مامستاگیان درێژە ئەین بە باسەکانمان لەسەر شاعیر دوایەوەی کاک بێکەس و کاک حەمید شەرێکی ترەکەن بە میوان. سەرنامە فتح این مناجات چێکرمە ji بۆ قەزای حاجات دیباجە بناوێ ئیسمی الله دانیمە ji بۆ ڕجای دڵخواه بێ قودرەتێڤی نەهن ئیرادە بێ ڕوخسەتێڤی نەهن ئیفادە ئەی خالقێ ئەرز و ئاسمانان ئەی ڕاحمێ پیر و نەوجەوانان ئەی رازقێ مؤمنان و کافر حوسنا تەد جوملەیان باهر گەر ئینس و ئەجنە و نەباتات زیر ڕوح و توبور و یا جەمادات یەکسەر هەمێ مەزهەرێ صفاتن مرئاتێ صفاتێ پاکزاتن هەر یەک بە زەبانێکی خەبەردار هەر یەک بە کەلامێکی بە ئیقرار ئەف ئەرز تەبەسوت هەیبەتا خووە ئەف کوهێ جەبەل بسەطوەتا خووە دەم خۆش کاک حەمیدگیان زۆر سپاس. دەست و پەنجە خۆش بێ کاک بێکەسگیان مامۆستاگیان وەکو ئەو نمونە شعرەی کە ئێستا کاک حەمید بۆی خوێندنەوە شاعیر زۆر بایەخیداوە بە شعری مناجات و یەکێکە لە ئەو شاعرانی کە جوانترین شعری ئاینی نووسیوە چۆن ئەم نازناوەی وەرگرتووە بله راستی خوب کساتێکە یا دینیژی هەبووە کو ئێکیش بژن هەریش نەویت بنەماڵێ بخۆ کو محەممەد طیارە ناوێوی پەرتوکێکە هەیە ناوێ مختصر ئەحوال الأمراء کو کردیاوی هاتیە چاپکردن هەش لە دکتۆر نزار ئەیوب گولیڤە فارسیکیە کردی ناوێکیە کورتیە ji dîroka mîrên hekariyan ev du parça peytêtî her ya Mihemed Mîrza Yaziciye qonaxeka ya destpêka mîret hekarî dinivîsîtin û serkevîtin piştî gev Mihemed Tayyarel 1913 berdamiyê deteyê dîv da ew ama ji pertû hekarî det ku bêjîtin mirovekê zana û arif û xwedênaz bûye ev jî bêguman vedgerîte ve bû ku malbateka ya aynî bûye ji bilî ku bêjin devera cola mêrgî bixwe ya berniya seb kesayetiyê tê aynî zanayet mezin peyda bûne medreset aynî tê berferayên mezin lê hene heta nuke jî şînwarê wan hatîne parastin nexwasime ya medresa Zeyneliye ku medresa meydan ku medresa meydan xwe jî wan hene ku ev İbrahîm Begî hej malbata wan mîrêt bapîrêt pertûbegay vegî ava kirî حتی نکته بویا جهه که شینواری و بویا کلتوری یعنی اب کلوپلت میرگه وگیره دایم ادبیات کردی و دویر دهاتینه پاراستن ئێمە ئەمانەیە بزانین ئەوانی کە کاریگەریان هەبووە لە کۆکردنەوەی دەستنووسەکانی پرتەوی هەکاریە چێ بوون بەجێژای مێژوو کە گەشتوینەتەوە قۆناغی ئیسە کە دیوانەکە چاپکرێت و زۆربەی شێعرەکانی کۆ بکرێتەوە ینی
ئەمێ بە وەکو زنجیرەیەک بە دوایەکە ئەوانە چێبوون کە کاریگەری زۆر بله اوجه راستاندن و که ما گویی با نوشت که هر وکولینا که دست نویس گرنگن اول نکن ما گویی او ایکش کهونترین دست نویسانه یادی تر او کل دست نویس محمد طیار پاشا امیر آمدیه که اوج شاعر بو تخلصاوی شعری غریبی بو گلک حوالت ما سر کار کرد دوش حوالت ما شوانا فنر روشبیانی سر کار کردن و هر واسه برینگیجی ما مستای اسماعیل بادیجی چند ساله که راگهاند بو که سر کار که بعد نزن گشته کش قناغه 1716 اف دست نویسا محمد طیار پاشا اوجی نشانه هنده کو هلبست پرتو هکاری زیش قناغا سنوری خوی درباس کری بو بهدینانجی هر وصانجي دست نویسا کادی ما هي دیوان وداعی که اوجی دورا مکسیه دنافبرا 1706 حتى 1741 هلبستی توی ده هی تخمیس اکثر یا پرتوی بگی یا نویسی هر وصان کشکول فق محمد تخیبی که دنافبرا 1709 1900 دایه ماموستا جمیل شیلازی 2023 پار چاپ کردش لای اکادمی کردی و هر واسه دست نویس اکادی کشکولا ابراهیم سید احمد بیسکی که بیسکی جی گنده که دوسکی جریانه 1709 1900 وان دورو براد نویسید یعنی هلبست پرتوج دیده هنه کشکولا ملا مصطفی یوسفی که اوه کیست بنیات خوی کیسته یه دور برواری بالا 1937 هر واسه من بری نکه جگول مختصر احوال الامراء 1913 نجم الدین ملا کشکولا خدا یا سوزی نشتیمان 1942 اول وقت بیشین دست نویس پشتینگی دم پرتوکاجی محمد امین زکی بک کوش نویسر و میجو نویسید مازنید کرده خلاصه یا تاریخ کرد کردستان دال که 1930 مصر قاهره چاپ کرده آماجه في دست نویسا 1706 دا علاء الدین سجادی ماموس علاء الدین سجادی میجوی ادبی کردی دا 1951 قنات کردو ادبی کردی 1906 ایریوان ماموس عبدالرقیب یوسف دیوان کرمانجی دا 1971 ماموس صادق بهادین آمدی هزان وانید کرد 1908 یا دیوان صادق بهادین آمدی بخوجی و آماجه برنگی پیدا ولی ما نگوته و جرا کدی 1978 هر واسان لا روزنامه وانی داوید ما گوتیم دوباره نکینه و وان ماموستا و کولارت هنت روزنامه هاوکاری و کاروان و بیان و بزافدا بابت سرنویسه نشواناجی ماموستا سعید دیرشی 82 جمیل شیلازی 89 ماموستا اسماعیل بادی نوته تحسین ابراهیم دوسکی 1989 جمیل شیلازی بیان دا 1989 روزنامه بزافدا ماموستا محسن ابراهیم دوسکی و گله کسی دیتر پشتینگی برفرهی سرنویسای و گله تشتیت نیتر سرهاتینا دیار کردن و ما اودلی و نبود نوال وری خیر ریسکن تو خازل بورین کنه که موسیقی آن جبیر کردن نوای که ده هبیتن بێگومان بینە رانی خۆشەویست پرتەوی هەکاریەکێکە لەو شاعرانەی کە ئەدەبێکی دەوڵەمەند و پڕ بە بڕشتی بەجێهێشتووە بۆ ئێمەی کورد بێگومان زۆر زیاتر لەوە قسە هەڵەگرێ و زۆر زیاتر لێدوانی پێویستە و بێگومان بەرنامەی تریش و بە شێوەی تریش ئەتوانین دەربڕین لە مەزنی ئەو شاعرە بکەین بەڵام بەرنامەکەی ئێمە هەر بوارەکەی هێندەیە لە کۆتایی ئەڵقەی ئەم جارەی قەلەندەرخانە زۆر سوپاسی مامۆستا هێرشەکەین کە ئامادە بوو لە بەرنامەکەمانەوە ئەو زانیاری بە نرخانی پێبەخشین هەروەها زۆر سوپاس بۆ کاکە بێکەس و دەست و پەنجە ئەوریشمینەکەی هەروەها بۆ هاوکارم خەندەخان خۆشەویستانی بەرنامەی قەلەندەرخانە بە شعرێکی پرتەوی هەکاری کە لەلایەن خەندەخانەوە پێشکەشتان نەکرێ کۆتایی بە بەرنامەکەمان هێنین هەر شاد و سەرفراز بن الطالب يارم غمي أغيار قنينة حيرة زدمة من بكسكار قنينة مغدور مقر وفغانات كم أيجار كيم حوصل مقوة آزار قنينة عشقي قلم بلبلكم مسج آواز رنجي دنا پهلو رشأ خار قنينة عقله منبو يار بعشقي ورفيجو
دیوانەیە لەو تەعنا کەسێ عار قەنینە چاوێت تە و بیمار بلطفا نظرك لأحوال دلي خستئي بمار قنينة هاتي تدلي برتوي نشأك جفي جاني چێتر ژنە ئازارە سەزاروار قەنینە